thobela, dumelang, ke a le lotjha, ke a le dumedisha, ke le Koko Makgabo, ke re ke a le amogela le kgono lenaneo la rena la semoya ka Dr. Makgabo. Le kgono ke tlo answera di-questions tša lena goba go bala di-comment tša lena tše dintši ke setse ke di arabile mo YouTube gomme ebile a di sego ka gore ke di arabile beng ba tšona ba kry-ile melaetša goba dikarabo godimo dipotšišo tša bona. Okay, ke sa taga fola bagagešo bokoko le borakgolo ba nyaka fola. Okay, ke tlo thoma pele ka molaetša wa go tšwa go Kgadi Selepe, Kgadi Selepe, yena a re thobela koko, ke a leboga, ke bokae di-oil tša lena. Okay, di-oil tše Kgadi ke tlo kgopela gore goba anyone o le gore o nyaka go tseba ka di-oil, goba o nyaka go tseba ka di-washo, goba o nyaka go tseba ka cleansing, goba o nyaka go tseba ka consultation jalo le jalo, ke tlo kgopela gore le nromele molaetša mo go 067 366 9064, e ka ba SMS, e ka ba molaetša wa WhatsApp. Ke sa e bušeletša 067 366 9064, and then on romela this message wa mpotša rona o rata go tseba ka eng, like tšona di-oil consultation jalo le jalo. And then ntho ke tlo e dirang ka gore dilo tše ke di šomišang di sepela, like especially di-oil di tsamaya ka mabotlolo a o fapana kore bogolo ba gona ba fetana akere, so go ra gore di-prices tša gona ga di lekane. Then nna ke tlo kgona go ngwalela everything fase ka o romela di-price ka moka, and then ka o botša le gore courier ke bokae, and then wena o tlo decide ge le gore o nyaka oil gore oil ya mohuta mang, and then wa mpotša, and then ka o calculatela le yona tla ba calculatile, and then wa patela, and then ka o preparela yona, ka o sendela ntho o e nyakago, ka o romela le tšona di-directions tša rona o ya go e šomiša jwang. Okay, and then ge le di-washo le tšona jalo le jalo ke ka mokgwa ke berekang ka ona, ka o sendela di-instructions tša rona o ya go di šomiša jwang. Di-instructions tša ka di simple, motho o tlo no di kwešiša, o no tšea page lela o ska tšofa o lebala, wa bala step by step gore na okay ya go gapa go e šomiša so, ya go tlhapa go e šomiša so jalo le jalo. Le seke la tšofa go bala, ba bantši ke ba romela mara batho ba gona kgwetše le gore motho a sa bala le page lela already se tša botša di-questions gore na okay ga ke fotha ko fotha jwang, ga ke dira eng ko dira jwang, but already everything e gona mola ke mo sendetše yona. Ke tlo no le kgopela gore le berekišane le nna gabotse akere, and then ga motho a senda question e le gore ke nnete wa e bona question e ke mohlomong o senda ntho e le gore ga e gona kwa se ke ngwale akere, and then that is why a bile confused nyana, then ke kgone go mo tlhalosetša, but ntho e le gore already e gona mo ke kgopela gore le no bala di-directions for you stewe, and then le kgone go kry-a dikarabo tša lena. So ke tlo kgopela gore o nromele molaetša go 067 366 9064, and then a ke bolele ka di-consultation before ke ya go the next question. Ka di-consultation ke dira di-consultation tša ditaola, and then ke dira consultation tša di-tarot cards. Ke nyako lefa the difference between the two, batho ba fela mpotša rena phapano ke eng. Ka ditaola ke connecta le badimo ba gago, and then ka ditaola through badimo ba gago ke tlo go botša dilo tše di diragala ka ra bophelo. Sa mathomo nka go botša gore na badimo ba thabile go ba jwang, ge ba se ba thabe go na ntho e le gore ba e bilela ka go fa gore na ba re ba lla ka eng e leng tše dingwe lena o tlo no di bona ka ra bophelo, o tla ba o di tseba, and then wa tseba gore o swantse o fixe kae le kae akere, and then ka go botša le ka mabaka ditšhelete gore na di-blessings di a tla go ba di tswallegile na, di-blessings di tswaletše keng ke badimo or ke manaba na, and then ge manaba a le gona ka ra bophelo ka go botša ka manaba a gago, tlhokomela motho o mosolo. Ge ba mpontšha description ko botša description ya motho wa gona, ge ba mpontšha le kereke ko botša le kereke ya motho wa gona, wa tsana wena o tlo lebelela mang, and ke tlo advice gore wena o seke wa suspecta motho, ga ke rate batho ba suspecta. Ke tlo advice gore badimo ba kgone go go bontšha batho ba bue ka ditorong tša gago, ke tlo advice le ka thapelo, and then ke dilo tše le gore ke tlo ba ke di lebelela. Lapa la gago lona la gabotse na, badimo ba reng ka lapa la gabotse na, badimo ba kgona go tsena ka mo lapeng na, goba lapa le fifetše na, jalo le jalo. Ke tla ba ke ntše ko advisor through consultation. And then ka di-tarot cards
tarot cards gantši e ba di-horoscopes mo e le gore ke tla ba ko botsa ka dilo tše di diragetseng kwa morago tše e leng gore di affecta bophelo ba gago gane jalo ene ebile dilo tšeo di ka affecta future ya gago. Ke tlo go botsa ka mabaka a ditšhelete di a bulega goba di a tswalelega na gore o kgone gore o lokiše dilo tša gago tša bophelo e sa le gane jalo o se ka tla ba le mathata a ditšhelete. Ke tlo go botsa ka mešomo mohlomong ka dimanya ka mošomo goba mohlomong ka dimang le wena motho wa di-business di-tender jalo le jalo and then ra checka gore na mabati a bulegile na badimo ba bontšha gore dilo tše di botse di atla ka ra bophelo go ba jwang and then gore ge di sa tle o kgone lokiša dilo tša gago sa le gane jalo and then ke tlo go botsa ka di-relationships gore ke some of the things tše ke tla ba ko botsa ka tsona ga mmogo le malwetse mo mmeleng le ka ditaola ke a go botsa ka malwetse mo mmeleng ke ka mokgwa e le gore ke tla ba ke bereka ka gona gantši. So and then ebile ke dira le di-dream translation jaaka ke a patediša ka kala dream translation ke šomiša ditaola ke prefera dream translation tša ditaola than tša thapelo seprofeto goba mohlomong yona intuition ka gore ka thapelo seprofeto le yona intuition ke tlo go botsa exactly melaetša e le gore e tliša ke toro ye e tliša ke badimo bale ba tlišang toro yeuwe wa kgwetša le gore melaetšela ga e sepedišane le goba mohlomong ga e accommodate badimo ba bangwe o tlo e dira ntho e ba reng o e dire akere and then wa kgwetša le gore badimo ba bangwe ga ba inyake goba badimo ba nyaka gore before o e dira ntho we o fixe 1 2 3 pele goba badimo ba ka bose bona ga ba kwane o tlo make sure badimo ba ka bose bona ba kwane ka wena pele o ka dira ntho we ene wa tsara go e dira ntho we ga o direle bana ba le ba ikgopetseng fela o direla badimo ka moka. That is why ke rata dream translation ya ditaola gore o ska dira selo wa re o fetša o se dira ya bane o buletše bad luck o thoma ba le dipati tše dintšintši wa makala gore gape badimo ba le ke ba dirile 1 2 3 ke dirile nkane dilo tša ka di sa le so ka baka la o e dirile ntho mare badimo bangwe ga ba sa nyaka o e dira goba ga se ba kgotsofale so gore o kgotsofatše badimo o swantse o tsebe pele gore ke santse ke direng pele ke dira process ele ba neng ke ba dirile yone gore badimo ba ka mokana bona ba e amogele ntho ke ene ba e kgotsofalele ene ka mokana ba kgone go mpha di-blessings ke ka mokgwa ke berekang ka gona ke a go leboga Sesgadi and then ke na le molaetša o tšwa go Thembi Nkosi ntate Thembi Nkosi ke a le leboga ka molaetša wa lena le rile Thokoza Gogo Magabo re leboga tshedimošo e hlwahlwa kudu Thokoza ke a le leboga ke a le leboga ntate Thembi Nkosi. Okay and then ke a go molaetša mongwe gape ona o tšwa go Hope Matolo I hope ke pronounce surname ya go gabotse Hope a re Thokoza Gogo what do you think about raw sushi a feta re ke a leboga. Okay go bolela ka sushi ke kwešiša gore o bolela ka anything to do with hlapi ke kwešiša so but ge e le gore ga se hlapi fishy ga se fishy and then ke tlo gopela gore o sende message mongwe gape o try go translator mpotša in detail gore na o bolela ka eng. Okay mo ke be ke bolela ka dijo tšeo di loketše go dimpho tša semoya so ka dimpho tša semoya gona batho le bana badimo ba metsi and go ba le badimo ba metsi ba e leng gore ba dumelela ngwana bona a ija ntwa tshwana le hlapi mara se ka ja nama tše dingwe nna go tshwana le nna ke na le badimo ba metsi mara badimo ka ba metsi ga ba nyake ke ja hlapi so ya ba ntho ela gore wena for o kgone go tseba rena badimo ba nyaka eng ga ba nyake eng ka mokgola ke tlhalositseng ka ona ka mo videong e ke kare dijo tša gona tše e le gore ga di nyakege o tlo kwa nthona go fetša go ija either mmele wa tenega nna ke ntho le tše le gore ke a di-experience ge nka ja ntho e le gore ga nyake mo mmeleng wa ka mmele wa ka wa tenega immediately ebile a o tše le nako e ke fetša go ja 5 minutes fela then immediately mmele ola wa dira wa tenega goba nako ngwe ntho gona e ka o lomiša mala wa kgotša teng e sa bereke mara o loma ke mala a loma ga bohloko nako ngwe wa re o ija ntho ela wa kgotša o thoma go ba le go sellega ga e nyakege dijo tšeuwe nako ngwe ebile o re o dija mokgonola then wa kgwetša o ka re ebile wa ba le problem ya gore o vomite then wena ntho o tlo e dirang ke ntho la gore ge sejo se ke se o dirile ka mokgwa o tlo checka le gorena sejo seke ge ke se apea a na ke tšhetšeng e leng o check gore na wena o lwatša ke sejo se goba o lwatša ke lwetše le gore o di tšhetše ka mo gare ga dijo tšeo nako tšeo o se apea na mohlomong e ka ba di-spices tše le gore o di tšhetše wa kgwetša le gore o lwatša ke di-spices tšeo ke lwetše wena o tlo di checkang. Okay and then ke na le message go tšwa go Nkele Violet. Okay ke a leboga se Nkele a re love your videos please make more videos. Okay Nkele
ke a promise I will make more videos. I will do that. I will definitely do that. Okay, and then ke na le molaetsa o tswa go Rosina Mangaye or Manganye a ke tsena bitse jang Mangaye or Mangaye o tla ntshola ke sa bitse gabotse yena a re Dr. Magabo ke kopa cleansing ya diwasho. Okay, cleansing ya diwasho le wena Rosina ke tlo gopela gore o nromele SMS goba WhatsApp mo go 067 366 9064 and then go se no nsendela message and then nna ke tlo go tlhasotsana ke tshwere diwasho tsa mohuta mang tsa go bereka jwang le jwang le jwang and then diwasho tsa ka ke bokae pack ya diwasho ke bokae and then e le gore nyaka combo ya diwasho ke bokae and then ka go botsa le ka yona Korea and then diwasho ke di romela ka ke setse ke tlhalositse ke tlo ba ke ka mogare ke tlo lokela le lephephe le le re le ngwadile di-directions gore o tlo di šomiša jwang le jwang le jwang. Okay, and then ke na le molaetsa o tswa go Esther Totela yena a re thokoza gogo ke leboga dikeletso tseo re fang tsona ka nako tse ding ge ke rapela ke feleletsa ke be ke lla ka yone nako eo ke utlwa ke le connected le mangelo a ka. Is that a good sign? Okay, this is a very good sign. Ge go diragala ke letse di seo go tsela gore go rapela o ba le mogola go lla ya go bontšha gore mangelo a gago badimo ba gago ke ba le ba gore ba le ba bego ba re ka nako tša bona ge ba rapela bona ka bosebona le bona kgale ba lla. So ye ke sign e botse go bontšha gore o ba connected wa connecta le mangelo a gago ba na le wena ka se se baka go rapela akere ba di kwa dithapelo tša gago. That is why o feela ka tsela yeo. This is a very good sign ke na le mangelo a maso ke a very good sign. Ka nako nngwe o kgwetse o sa lle but o re go rapela o ko ka re mmiri ya mohlogong o ka re ya tšhaba so goba o ka re o tshwara ke something o ka re moyanyana wa tla o tshwara mo sefatlhegong ka mo marameng so a ke re both sides ka mo marameng ka mo ke yona another sign go bontšha gore mangelo a mo gaufi le wena. Ka nako nngwe o re o rapela o kwe go la something soundnyana ka mo ntlo gona ka moromong eno mo go yona maybe gaufinyana le wena maybe ka ba mo moraonyana no ka go la ta ta e dira bosananyana fela softly ta ta then o tsebe gore ke mangelo a gago bathabile nako tse nkgotse e le ke re sela yona ka bosene thamadia then ge e le gore ka bula matlho a e lebelela wa bona ke re sela o ka re bile ya bina ya go bontšha gore mangelo a gago ba thabile. Okay, ke na le molaetsa gape wa go tswa go Tsumbedzo Mathiza ke a tshepa ke bitse lebitso la lesefane sa go gabotse Budi Tsumbedzo. Okay, yena a re thanks gogo. Okay, le nna ke a o leboga ke leboga le batho ka moka ba ile gore ba tšere nako ya bona ba theletša di-video jaaka ba ja nako ya bona ba subscriber to channel ya ka ke a le leboga ntle le support ya lena channel e be ka se gole channel e be ka se fihle mo le e fihle gona today re mo go 700 and something I think 780 subscribers ke a le leboga ke rata go bona re fitlha go 1000 e segale ke a le leboga. Okay, ke na le molaetsa o tswa go Eleno Chronicles I hope ke bitša gabotse. Eleno Chronicles a re nkgono Magabo ke tšhaba magotlo mo fase and ga ke na boroko ke robola go sele between 4 and 10 se Elena a ke tse ke lebitso la gago ntho magotlo a se nto botse a nyakege ka mo ntlong a kere ge o bona ka re o na le tshwenya ke magotlo gantši a kere a tswa a le ka monte a tsena ka dintlong tša rena ka re a nyaka borutho a nyaka dijo jwalo le jwalo a kere and magotlo a ba gona ga e le gore ka kgotse le motlho mongwe o na le baagišane ba e le gore ga banke ba tlina jarete tša bona goba o dula gaufi le mo e le gore ke tlhathi a ke sekankanyana then kgotse le a tswa ka kua a tshela le bota a tla ka motseng wa gago and bošego a attracta ke le bone setse re laetile le bona ka ntle nna ke rata go laeta le bonna ka ntle bošego ga ke rate go le tima because ke believe gore ge ke le laetile ke a tseba gore bathakati ba tla notla mara at least ge ke le laetile le na le go protecta le bone lela le ge ba etla ba nape ba kgona go tla ka maatla ka gore nako tse dingwe ebile motho a ka leka o tla le bone la le tuka maybe a ba le go tshwarega ke nto ngwe ke ratang ka le bone so a ke rate go no ba too dark mo ke dulang gona bošego so magotlo ka bokgotse le go tshwenya ke magotlo okay ke tlo nyaka gore o reke Retex o try wa thea ka Retex mare ba ra gona magotlo a mangwe a ile gore a tlhalefile kudu ba e tseba Retex
mo ile ro setse o e beile kwa ile a ka siše ke tlo lemoša gore at least try o kry-a le ka ba Aliperimi mara go e reka o e be safe mo ile gore bana ba ka se bone bana ba ka se ije and then o tša red tax ya gago o tšhela e nnyane mo dišong tšeo di apeileng akere kudu mo ile gore go na le leraponyana sona mo ile gore na leraponyana gantši magoto a rata nama tša mohutone goba nama ile gore o e fraile wa tšhelanyana red tax I mean yona Aliperimi e nnyanenyana akere ka gore ya nkga Aliperimi and dilo tšela ba re di a dupelela so di kgona go kwa re mo ke trap wa tšhele nnyanenyana wa bea gana mola tseba gore di rata go ja gona di rata go ya gona wa bea kua a ke re tla wa bonere okay a rata go ya kae le kae wa bea gana mola ke a go botsa magotlo a tlo fela one by one mara go ka bona o bea di-red tax tša gago Aliperimi eng le saje total o tlotse gore la o rumiwa le ka sije total then o tsebe gore go na le bothata ka mo lapeng make sure ya gore o kry ngaka goba o kry moprofeta wa ka tlang a tla tlo cleansa ntlo ya gago go tloša di-negative energy go tloša di-energy tše di tliša ke bathakati ka mo lapeng la gago go protecta motse wa gore bathakati ba pale ko tsena ba ile gore ba romela dibatlana tša tshwana le tšona magotlwana auwe maphenela magologolo dinoga goba dikatse dilo tša mohuto di pale ko tsena ka lapeng la gago ga lapa la o letile ge ntho ya gona e ka tsena like katse ya kgona go tsena o tlo ka thoma go lla o ka re ke ngwana monnyane o ka re ke lesea o tsebe gore e tshwaregile ya swa akere then tiše lapa la gago le go feta gore total e se ka tla sa kgona go tsena akere and then wa buša wa bolela gape gore wena o robala go sele o robala ka boma 4:10 ya masa for sure between 4 and 10 o robala go sele between 4 kukiša re o tshware ke bomareko ka boma 4 gana mola o phafara ka boma 10 a kere go setse go sele kudu le mosegare batho ba le busy ba emema ka montle ka moke ntho e o diragalang a ke makale le nna ke na le problem ye nngwe akere so nka no advice ka thapelo gore try gore o rapele sa le ka pela ka boma 9 o die thapelo tša gago o letile candle ya gago e tšhweu goba di-candle tse o rapelang ka tšona mokana tšona o re go fetša go rapela bala bibele ya gago akere then this thing e tlo go thuša go kwa o badile dibibele ya gago but still o sa tshware ke boroko and then ke tlo kgopela gore o checke mo mmeleng wa gago gore na mmele wa ona o tiile na ana o dirile cleansing ngwagoke na goba last year after bo August o dirile cleansing bo after August and le gore o thuše ke motho wa ngaka gore o sala ga botse mo mmeleng akere e no bona gore mohlomongwe boroko ga bote ka mabaka a maitseng akere and then go kgotse gore a se o di cleansing dira cleansing ya gago gore o tie mo mmeleng wa gago akere and le ka o rapela gape ka 12 ya bošego ka gore tla ba se tlo tshwara ke boroko lighta candles tša o rapele gape o bolele mangwele a gago ke lo ke tlo go botsang ka tsona and then o kgone go bona gore na after go dira so go diragala eng le nna ke na le problem so ditengwe ke kgona go robala immediately after 12 ditengwe ke robala after 3 go no laola ke matšatši akere mara se ke nka botsa sona gore le ge nka robala after 3 nako ene ke robetšeng ka yona di-hour tše ntše nka robala e le gore maybe ke tshware ke gore after 3 or after 12 maybe ke tlo robala 6 hours or 3 hours tšona hour tšene tšewe ke swanetše ke no bona se sengwe nka se robale wa kgotse le ke o phafarega ga se ke le gore total motho o swanetše a lore motho o swanetše a kry melaetša ga a robetše okay bagašo ke yona melaetša e le gore ke a e hwetša o mongwe wa paotswa go ntate Thembinkosi a re thokoza koko magabo ke leboga thuto yeo o re fa go yona ka mehla a re a modimo le mangwele ba go tlhogonolofatše ba o šireletše le gona ba o nye maatla le bohlale gore re tšwelele gore etela pele ka botshepegi thokoza koko ke a le leboga ntate Thembinkosi ke leboga support ya lena ke leboga ge ka mehla lebelela di-video tšaka and ke leboga ge ka mehla melaetša ke lefang yona le diriša le nna ke re a modimo a le dire ka go loka ke a le leboga thokoza so ge le nyaka ge o na le toro motho a na le toro ye le o nyaka tlhatholo ya yona and then a sena tšhelete a ka patela for di-consultation ya ditaola ye le gore tla ba re šomiša ditaola re tlhatholola toro yeuwe a ka bea toro ya gage mo gona mo YouTube gomme ke tlono e araba epe ka kgopela ge motho a bea toro e se ka ba toro e telele e no ba toro e kopanenyana and mara e be in details ke kgone go mo tlhathololela yona ke a le leboga a modimo a le dire ka go loka thokoza